Doniram. Zato što imam potrebu pomagati drugim ljudima. Savjest ti nalaže da nekome pomogneš. To je za čitavu dobrobit društva. Doniramo zato jer mislim da je to lijepo i trenutno jako potrebno. Zato što i mi možemo biti u iste koži sutra. Zato što je dobro. Doniram za izbjeglice zato što mislim da je u takvoj situaciji svakome pomoć potrebna. Pa da se one osjećaju dobro. Da odskoči i iskoči iz te jame u kojoj je nehotice ili tuđom nebrigom upao. Treba donirati, treba pomagati zato što su pomagali nama kad je nama to trebalo. Uvijek dam ako imam nešto za dati. Doniram i pomažem drugima zato što sam i sam bio izbjeglica 92. godine u Zagrebu i jako mi je dobro poznati situaciju u kojoj se ti ljudi nalaze. I ovim putem urgiram svih vas koji ovo gledate da napravite to isto.